ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዩቲዩብ ስር የምትገኙ ሁላችሁም ሰላማችሁ ባላችሁበት ቦታ ብዝት ትበልልኝ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ የሆነ መልእክት ነው ይዤ የመጣሁት። ትምህርት ይሆነናል ለሁላችንም ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው ይዤ የመጣሁት እና አክም ጅርቱ ነጋ ኬሰኔው ቦሎታኮ አኔው ፖለቲንግ ሰናጋ ጉቱራ ፋንቀባ ሲኒው አክምና ጅርቱ ani nagaadha har'a ergaa tokkoon qabadhee gara keessan isiniif dhufee jira. Wanti nama tokko irraa ga'e yookaan wanti nama tokko mudate nuuf immoo barumsa hin ta'u walirraa baranna kan jedhe yaaden qabadhee gara keessan isiniif dhufee jira jechuudha. እሱም ምንድነው ጓደኛዬ ነበረችና አንድ ነገር ነው ያጋጠማት ማለት ነው። ያው እሷን ያጋጠማት ነገር ለሁላችንም ትምህርት ሆነናል ብዬ ነው እዚህ ወደዚህ የመጣሁትና ልከኛ እንደታወቅነው እሷን በኦንላይን ከአንድ ልጅ ጋር ትተዋወቃለች ከሴት ልጅ ጋር ነው እና ልጅቷም እንደዚህ ያወሩ ምናምን እና ከቆይታ በኋላ ብር የሚልክ ሰው ታውቂያለሽ ወይ ወይንም አለሽ ወይ ብላ ትጠይቃታለች። ያቺኛዋ ደግሞ አልተጠራጠረችም እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመኛል ብላም አላሰበችም እና እሺ ብላ አው አለ ለኔ የሚልክ ልጅ አለና ችግር የለውም እልክልሻል አለቻት። ከዛ በቃ እንደዚህ ተቸግር ያለውና ብሩን ቶሎ ያስገባልኝና መጥቶ ይወስዳል ትላለችና ከዛ እሺ ሎኬሽን ላክለት አለችውና ሎኬሽን ከላከች በኋላ ልጁ እቺኛዋ ብር አስገባላት እንደዚህ ጓደኛ አይናት ምናምን ስትለው እቺኛዋን ስለሚያምናት ደንበኛዋም ስለሆነ 3000 ብር አስገባላት ማለት ነው። ካስገባ በኋላ በሎኬሽን ቤቷ ይሄዳልና መጥቻለሁ ወጪና ብር ስጪኝ ይላታል። ከዛ እሺ መጣው ወይንም እሺ ትላለች እያለች ቆየች። ከዛ ልጁ ለዚህኛው ደውሎ ልጅቷ አልወጣልኝ አለች ከመጣው ቆይቻለሁ ብሎ ለዚህኛው ይነግራታል ማለት ነው። እቺኛዋ ደግሞ ስደውልላት ቆይ ወጣው ትላለችና ከቆይታ በኋላ ስልኳን ብሎክ ታረጋለች። ለምን በስልክ ብቻ ስለሚታወቁ ማለት ነው። ብሎክ አድርጋ ልጁን ተሰድበውና ምንም ማድረግ ስለማይችል ተመልሶ ይሄዳል። ከዛ በኋላ እቺኛዋን ያዛት ማለት ነው። አንቺ ነሽ የላክሽኝ እኔማ ማውቀው አንቺን ነው አንቺን ብዬ ነው ብሬን ይላኩትና 3000 ብሩን ክፈይ ይላታል። እቺኛው ምንም ማድረግ ስለማትችል እሺ ከፍላለሁ አለችው። ከዛ በኋላ ልጁም ያው አዘነላትና ግማሹን እኔ ከስራለሁ ግማሹን አንቺ ክፈይ ይላታል። ከዛ ምንም ማድረግ አትችልም ማስዋናታ የሷ ጥፋት ነው እና በሌላ ስልክ ስደውልላት ስራችን ነው አለቻት። ይሄ ስራችን ነው የምን ብር ነው የምከፍለው ወይንም ምልከው የሚሰጥሽ አለቻት። ይሄ ስራችን ነው እንደዚህ ሰው መብላት ወይንም እንደዚህ ማድረግ ስራችን ነው ሂጂ ከዚህ ብላ ሰደበቻትና ስልኳን ዘጋችባት ማለት ነው። እና ይቶች ለእናንተ ትምህርት ይሆናችኋል ወይንም ለኛ ትምህርት ይሆነናል። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ለዛ ነው ይሄን ነገር እሺ ወደ እናንተ የመጣሁት። ሰውን ማመን ዛሬ ቀብሮ ነው አሉ። ያውን ሰው ራሱ ተቀብሮ አይታመንም እንኳን ኖሮ እና የእውነቴን ነው የምላችሁ። ሰው ያው ጥሩ ሰውም አለ መጥፎ እንዳለ ጥሩም አለ። ግን ሰውን ለይታችሁ ይወቁ ነው የመጣ ሁሉ እናንተ ልጠቅም ወይንም ጓደኛ ሊሆን ሳይሆን ወይንም የሆነ ነገር ከናንተ ፈልጎ ነው እና ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ነው ይሄን ነገር ይዤ የመጣሁት። እንደዚህም ሌባ አለ እንደዚህ ሰውን የሚበላ አለ። እቺ ልጅ ዛሬ ሰው ቤት ነው የሚሰራው። ሰው ቤት ተሰርቶ የሚመጣ ብር አስቡ። አንድ ቀን ሰው ቤት መስራት ምን ማለት እንደሆነ ያስቡ። 3000 ማለት እኮ በኮንትራት ቤት 3 ወር ማለት ነው እና እቺኛው ከዚህኛው እንደበላች ወይንም አሁን እቺኛውን ብሎ ካረገች ወደ ሌላ ትዞርና ማሬ ቆንጂት እንደዚህ ያለች ከዛ በኋላ እንደዚህ ብር ተቸግሬ ምናምን ትላለች። ከዚህ በኋላ ከሌላ ሰው እንደዚህ ነው የምትበላው ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው ይሄን ነገር ይዤ የመጣሁት።
የእውነት ዝም ለማለት ፈልጌ ከዛ ከነከነኝ። ለምን ለጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ለምን ለነሱ አላስተላልፍም? ለምን ለነሱ አልነግርም? እነሱም እንደዚህ አይነት መጥፎ ሰዎች ራሳችሁን እንዲጠብቁ ብዬ ነው። የእውነት ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሆነኝ ማለት ነው። ያው ጥሩ ጓደኛም አለ፣ ጥሩ እንደ ይሄትም የምትወዳችሁ ወይንም የምትወድን ጓደኞች አሉ ማለት ነው። ግን ሰውን ለይታችሁ ይወቁ ነው። ዛሬ ብር ሰው ቤት የምንሰራ ብር በቀልድ አይደለም የሚመጣው። ቀንና ሌሊት ለፍተን ነው እንቅልፋትን ነው የምናመጣው። ስለዚህ ሰውን ለይተን እንወቅ። ሰውን ሁሉም የመጣ ሁሉም ዘመዴ ነው የመጣ ሁሉም ጓደኛዬ ነው ማለት አንችልም። ሊጎዳንም የሚመጣ አለ፣ ሊጠቅመንም የሚመጣ አለ። ስለዚህ ሰውን ለይተን እንወቅ ነው እና ከዚህ እንድትማሩ ፈልጋለሁ። እኔ በፊት የሚያውቀው ብር ሲልኩ ሰውን ለይታችሁ ላኩ፣ ብር የሚልክ ሰው ብር ይወስዳል፣ ወስዶ ይጠፋል፣ ስልክ ብሎክ ያደርጋል ምናምን ነው የሰማሁት። አሁን ግን ጓደኛ መስላ መታ ሴት ሆና በለዛው እንደዚህ አይነት ነገር መስራት እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። እና እይቶቼ ከዚህ እንድትማሩ ነው የፈለኩት። እና ወንታን ጀቹ በርባዴ ሪያት እያታከቱ ቱሬ አፋን ኦሮሚፋትን ስር ዴቤስኒ ዱባዳ ሁንዱምቲ ኬሰኑ akka irraa barattaniif ergaa kana qabadhee kan gara keessan dhufe jechuudha. Riyaanti yatuni akkuma nama tokko miidiyaadhaan yookaan immoo onlaayiniidhaan wal barattee gaafa wal baratanii haasa'aan booda birrii nama ergu beektaa, birrii erguun barbaade baay'ee rakkadhee jira jennaan eeyyannaan beekaa mucaan naa ergu hin jira jetteeni. Gaafa akkas jettuuni birrii 3,000 haanaa ergu lookeeshinii naan ergaa fi ergee ka'ee dhufee haa fuudhu waan inni tajameef sirriitti birrii dafee haanaa galchuu amma na bira dhufuttu jetteeni. Achiin booda immoo ishiin ishii jettee mucaadhaan birrii galchiif hiriyaatiyya birrii 3,000 galchiif jettee birrii kana galchisiiftee fi silkiidhaan wal beeku maree boota biraatitti wal hin beekanii. Kanaaf immoo ishiin akkuma gola ormaa hojjetti jettee yaadde malee na nyaatti jettee hin yaadne jechuudha. Kanaaf wanti akkanaa kunis waan jiruuf of eeggadha. Hiriyaa fakkaattee kan nama miitu kan nama nyaattu waan dhuftuuf yeroo kam keessattuu waan nama mudatuuf wanti kun akka irraa baratan jedhee tana nama itti siquu qabdaniif nama irraa siquu qabdan addaan baafattanii akka beektaniifan ergaa kana qabadhee gara keessan kasinii dhufe har'a jechuudha. Maaliif obboleettan koo biraan hin geenye, maaliif wanta kanarraa hin baranne kan jedhuun yaadetoo gara keessa isinii fide jechuudha. Gaafa lookeeshinii sanii mucaan mana dhaqee gadi bayii dhufee hin jira, balbalarra hin jira jedhuun qo'ee gadan ba'aa qo'ee osuma jettuun turte jechuudha. Turraan mucayyoo kanatti dawwalee gannatti ba'uu didde jennaan ishiin gaafa itti dawwaltu qo'ittan gabbaa jettee achiin booda silkii ishii bilookii goote jechuudha. Silkii bilookii goote mucaa arrabsitee ariite. Mucaan birrii namaa balbala namaa dhaqanii birrii fuudhuu yakka. Waan ta'eef wanti godhu tokkollee waan hin jirreef deebi'ee deemee mucayyoo kana qabsiisutti na ergee birrii kana akka hin galchu situ na godhe kanaafi birrii kana situ kaffaluu qaba jedheen jechuudha. Wanti godhamu tokkollee waan hin jirreef ishii jettee achi mucaan bakka garaa ishii nyaattee wanta godhu dhabee anis gimmaasha nan kassara atis gimmaasha kassarii jedheen. Birriin 3,000 jechuun har'a birrii meeqa biyya Itoophiyaatti? Birriin 3,000 jechuun kontiraata yeroo hojjetan ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 dhiisati guyyaan tokko golli ormaa amma makka ulfaatu ni warri gola ormaa hojjannu hin beekna jechuudha. Warri akkanatti nama nyaatu kun warra hojii hin dandeenye fi warra ofitti amanamummaa hin qabne warra dafqa namaatiin bulu jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Warri birrii namaa akkanatti nyaatu kun jechuudha. Kanaaf wanti nama tokkorra ga'e nama tokkoof immoo barumsa ta'a. Isinii galee aganarra ga'utti hin amanu yookaan aganarra ga'utti hin dhaga'u jechuu hin qabdan. Wanti nama tokkorra ga'e nurras boru waan ga'uu danda'uuf jechuudha. Nurras waan boru nutti dhufuu danda'uuf barumsa nuuf ta'a wanti kun. Hiriyaan gaariinis hin jirti. Hiriyaan akka obboleettii caala ofitti nama qabdee nama jaalattus hin jirti jechuudha. Garuu nama addaan haa baafnu biddeen nama qubsu eelirratti beeku jedhee Oromoon jechuudha. Kanaaf
nama addaan baafannee haa beennu, nama addaan baafannee haa laallu, hiriyaa addaan baafannee itti haa dhiyaannu. Namni gara keenya hundumtuu dhufe hundumtuu nu jaalata yookaan nu gargaaruudhaaf jennee akka yaanne. Namni si miidhuudhaafis dhufuu danda'a, si gargaaruudhaafis dhufuu danda'a. Kanaaf immoo kana taragaaggaanii nu adda baafachuu qabna jechuudha. Kanaaf obboloottan koo wantiin ergaan kiyya gabaaban har'a qabadhee dhufe irraa ofaa eenyu wanta kana adda addaatirraa. Hiriyaa adda baafannee haa qabannu. Hiriyaa baay'isuuf faayidaa hin qabu yeroo ammaa kanarratti miidhaa malee jechuudha. Kanaaf nama itti siquu yookaan hiriyaa godhachuu barbaannu addaan haa baafannu isiniin jechuu barbaade. Barumsa nuuf ta'a jedhee tanan akkuma ani irraa baradhe wanta kanarra ildaa wanti akkanaallee hin jira. Ani dura kanan beeku namoonni birrii erganii birrii dabalataa irratti dabalee hin ergine jedhanii akka erganiin booda birrii nama nyaatanii akkasiin dhagaa malee akka shamarran hiriyaa taatee akkana nama gootu kana hin dhageenye turre. Anaaf barumsa naaf ta'ee jira anaaf jechuudha. Isiniifis barumsa ta'a jedhee tanan qabadhee gara keessan dhufee jira. Akka irraa barattan immoo abdii guddaan qaba. YouTube kiyyamoo subscribe, like, share naaf godhaa na jajjabeessaa. Warri maatii naaf hin taane immoo maatii naaf ta'a. Isinin jaaladha, isinin kabaja obboleewwan koo. Maaloo yaa Yesuus koo daraakii nangatini biyyaa deebisee dhuftutti simbe kunaan hin jedhini.